Shubor naga Shlem jong Nongsan Hima. Ka Shlem Treikam jong District Sports Officer kari Bhoi District. Da ka jingan Treilang ringkat bat ka office jong Deputy Commissioner kari Bhoi District. Menta ka step kilala ban penlong ya ka Jingïakop Mareh ka Jingkhiah ka basan kilometer. Ka bade kat kum ka Fit India's Watchtower Freedom Run 5.0. Kum shibenta ban Pynshlur kipat ba bakin Mareh ban yo ya ka Jingkoit Jingkhiah. Ya ka di ka Jingïakop Mareh menta ka sngi kala sedang na jan jong ka Richard Sngi Orchid Resort. Bat penkut pat hakmat ke Shlem Treikam jong ke Meghalaya State Fisheries Research and Training Institute maupun KSHAT lawan ban kawe lama do MLA ke Umroi Constituency uba daman bait lamare haga jingron ringkat u District Sports Officer ke Bhoi uba Bobby L Nongbat lambat kiwe de haga ni kasngi layo e ka jingwan shimenta Shlem jong ki phongut ki samla kan thei bat shinrang ba kan thubru wat ki long kmi ke bala he akarta ki bade ne keleng ki benta jong ke Bhoi District haga bakut jong ka Jingïakop Mareh ka Shlem Treikam jong UDSO kari Bhoi kala yok ban sam ki khusnam bisa ka trophy bat ka sernot shaki nong job haki kerdan bapher kum shibenta ban Pynshlur bat aimen siam yaki ki nong job akan ka sngi hakaliang jong ki samla shinrang ki kentup ya usamla skemlang suba ubawan haka kerdan ka baningkong usamla monas bongrung ubalawan haka kerdan ka baar bat usamla jeman makri haka kerdan ka balai hakaliang jong ki samla kan theipat ya ka kerdan baningkong layo da ka samla filinza hansapi kasamla Julina Bongrung, haka kedan ke baar, bat kasamla Rinalis Ingti, haka kedan ke balai, kat ba ya ka khusnam bagerpang nak bentaki kentei, ki balai he ka karta, layo da ka kong Edwina Nongrum. To lead an active and a healthy lifestyle, take out 30 minutes every day of my fitness and health to encourage my family, members and neighbors to stay fit and healthy. Book the fitness test on the Fit India mobile application quarterly.
it's a beautiful day, and I expect that it will be a wonderful marathon that we expect of this beautiful day. The Fit India's Freedom Run is an initiative organized by the Fit India Mission. It aims to promote fitness and physical activity across the country. The run is to encourage people to take up physical activity and sports as part of the daily lives. It is also to achieve better health, also from obesity, stress and diseases. The campaign seeks to make fitness a mass movement and is aligned with the vision of the Swachh Bharat, Clean India, Healthy India. Nakermen ba kaniga Mareh kanong pasutnat berkeba Jingkhiah Songkun, but I wish all the best. Kinong Mareh berkunjuru ya borok bilau dan lamenta kaniga jingstang kanikaran. Teknik kentien boleh sebut. Participants kinong simbenta hakaniga Jing Mareh ya kaniga marathon hakaniga step. Dengaro kaniga por. Ngai men se me pi Bapun jodere ban pendu ya kaniga jinglong jing step jong pi. Jinglong jing step jing smart. Manwan pani simbenta kum kini jat activity. Kamtam haki Mareh kanero kan along kum kowe activity kum sport kamar pan Mareh kalalong no kum pen kelan met. Dan ai men se me pi banang ya chakmat. Banga iro mai tenan. Ngai kubel kamtam ngai kilong kubel gidon katu kat ni kilong kubel ke besim menta ke kilong kfar gidon ni ke besim menta ke tenat ya kihi kilong kfar kana dei tangka pan Mareh pan kelan met ya piro ki samla tendai senrang ka dei pan kelan met tangan o ya pi pat ke por ka banang bun sakmat inangla pan imjak po dai bakan sna ya ke future jok pi sakmat ya pergi kena samla tang nang le nang le situm bat nga wisiro epi bato ya le ya Mareh bha uble tra kendra ro non kalang patpi umnam jiara ka ek jing man saw ka jing tengko le ka jing man saw man snam non kalang patpi phini re bha bat nang ya le kini kena samla khamta makwa bat kentu epi kano ka papile tole no dok man sem namba kan ra ka burom kanam hi ka jongpi ka yi ka sem ka jongpi papan hero ya kalau ka jongpi paro dengan le jonga am kren sibon kenten tangkini the sachi sen na wish pi paro iwe pe all the best ya Mareh ya le ya tangkini hi kenten tangin se kendo pat sibet la sam ki price kublai sibon kublai si jar